ऐतिहासिक सांस्कृतिक लिसे धार्मिक महत्व जागु सको देय नारी खुशी लक्ष्यंक जुगु माधव नारायण व्रत मेला थ्वे वेगु पौष 22 गते निसे न्याटेंगुदु शुक्रबार सकोया मुसिकोटे श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समिति पत्रकार सम्मेलन याना मेलाया तयारी बारे जानकारी बिउगु ख पत्रकार सम्मेलन समितिया नायब बालकृष्ण श्रेष्ठ मेलाया अवधिभर समिति साली नदी वैपी भक्तजन तयगु शान्ति सुरक्षा नाप व्रत चोनी पिनेगु गुकथ शान्ति सुरक्षा व व्यवस्थापन यागु तयारी जुया चंगुदु थैगु बारे फाटिका दिगु ख व्रतहरु व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सालनदीमा श्री माधव नारायण भगवानको 1 महिने व्रत बस्न चाहने व्रतहरुको अधिक सेवा र सुविधाको लागि पहिले नै नगद संकलन गरी नाम दर्ताको व्यवस्था गरिनेछ। थुसी समिति श्रीगोलक धार्मिक पर्यटन दुकागु योजना दुगु थका गोसाखलक ठागुदु हाल नारी खुशिया पारी चंगु पखा पुनर्निर्माण यागु ज्याजुया चंगुली खुशी अस्तव्यस्त जुया चंगु दुसा पौष 22 गते दुने व्यवस्थित यागु तयारी जुया चंगु दु थका जानकारी पिउगुदु सकोया माधव नारायण व्रत चासद न्ह निसेन ह्यागु थैगु अनुमान याना तगुदु माधव नारायण व्रत देदस पौष शुक्ल पुनी निसेन ह्याना माघ शुक्ल पुनी खुनुक कोचाई शंकरापुर को वैभव तथा श्री माधव नारायण को गाथाले सुसज्जित पवित्र पुण्य भूमि पावन भूमि सालनदीमा परापूर्व कालदेखि हुँदै आइरहेको 1 महिनासम्म हुने कठिन र कठोर व्रत हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हुने गरेको र यस वर्ष पौष 22 गतेदेखि माघ 22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। थो मेला तस्क कठिन व कठोर कथा कया तगुदुसा मेला अवधिभर व्रतालु त सोनिग या थासे खाली तुटी न्यासेवना प्रदेश यात्रा या मागु चलन्दु एक मिनट